Hello guys, danes začenjamo vlog bolj pozen, ker se mi mudi. V vsakem videu se mi mudi, what the fuck. Danes gremo na UMIKO v Koper. Another year, bitch. Ne morem verjeti, da je tako moj drugi vlog od UMIKA. Tako prvi actually did pretty well, tako da, ja, zdaj moram iti, ker gremo v Koper. I'm so fucking excited. Spet imam nastop tam, probala bom vlogat, koliko se bo dal, ne obljubim nič. I'm in a rush, okay? Ampak we go. Vse imam spakiran. Kaj cosplayam, povem kom tam. Okay, folk, jaz sem Claire. Teh največjih skicov, Oh my gosh. Here we are! Mona and Shoten, whatever. Yes! The gang's all here. Oh. Hello. Hi. Hi. Oh. Oh. Hello. Oh, cute. Ciao. Okay, zdaj sem šla tako na shopping spree v Artist Alley in sem seveda zapravila pol casha. Zdaj sem prišla odložiti stvari in pogrem naprej. Obviously, naprej grem shopat, because what else am I gonna do, you know? This is the hall. Oh my god. Amazing, amazing. Hi! Hi! Ta cosplay je bil to cute, da sem ga mogla posneti. Hvala. Made it all myself. Oh my god, slay queen! Wow. Okay. Wow! Okay, zdaj imam nastop. We go!
Zdaj sem na vlaku, nekako mi je ratal prijet in zdaj grem tam. Komi mi je ratal prijet. No, pa smo le fucking prišli, končno. To je bila najdaljša 4-urna vožnja in my life. Hello. Torej, it's been a couple of days, okay? Actually, konvencija se je zgodila tako en teden nazaj in jaz to snemam zdaj, ker sem pozabila dokončati ta video. Sorry, ampak jaz, ko sem prišla iz Kopra, jaz sem bila tako dead, da sem šla pač sam spat in sem avtomatsko čisto pozabila na ta vlog. But the usual. Anyway, let me show you what I got. Zdaj sem bila actually on a budget. Zapravila sem samo 50 €. Just. Ne zapravljam casha. Oh my god. Čakaj malo, da vam nekaj povem. Na UMIKO je bil tattoo studio. Pač, ne vem, prišli so neki tatoveri in so tam tetovirali folk. Pač resničen tattoo. Like bro, like this, permanent, what the fuck. In sem jaz full hotla pač se iti tetovirati. Ampak je bilo vse booked through the entire fucking day. Y'all are crazy, oh my god. Okay, no zdaj gremo na zanimive stvari. Sem vzela njega.
To naj bi bil eraser ali nekaj tasga. Ampak me je spominil bolj na Bena iz Legend of Zelda. You know the dark bitch? The dark Link dude? Did I say Ben? Creepypasta face. I meant to say Link. Ignore that. Ok. Prvo sem vzela tega hrčka. She's glowing. Look how cute it is. What the fuck? Well, obviously sem vzela Jimina. What's a haul without Jimin and Jinx, you know? Toga, My Hero Academia, of course. Za spremembo ni Bakugou, I know. But look how cute she is. Look at this. It's adorable. Come on. And a big ass fucking lip coat Gojo. But I love this man. This man is hot. Oh. Vzela še eno nalepko iz Hello Boss. Luna, ker you know Luna. In potem sem vzela še dve nalepki iz BL, you know, Boys Love. Who doesn't love that? Imamo tegale. Hot as fuck. And we have this one. Hot as fuck. Tole vem, da je Blood Bank. To tudi vem, sam sem pozabila, trenutno se ne spomnim, ampak ja. Also, te bi bila ena full nice, like, stojnica, like, in the artist alley. In so prodajali te broške. It's a bisexual cat, ok? Jaz sem zgubila na svojo prejšnjo pen, ki sem imela. Slište? To so moji centi. Zdaj gremo pa na the best part. First of all, Loki. Yes, I am in love with him and I love him. Because Loki makes everything better, okay? If you don't stand him, you probably fucking should. Also se spomnite, like, prejšnje leto, ko sem kupila od Juliana iz Arcane, sem kupila nek tak poster, a ne? In pa sem da full sad, da nisem mogla kupiti od Luciana, a ne? Well, I found the same artist in sem najdla to. In zdaj sem lahko kupila Luciana. Zdaj lahko ga dam k moji collection of Arcane stuff. I swear, jaz sem še vedno addicted na to igrico, tako noben drug ni, samo jaz geekam to, like, okay. Kupila sem si Mona pen. Zbirala sem med Lejlo ali pa Mono in sem se pač odločila za Mono. Ampak če še kdaj vidim, like, to artist, kupila še od Lejle, so. In zdaj še zadnji thing, ki sem ga kupila. Oziroma nisem ga jaz kupila, kupil mi ga je moj friend, ki je bil z mano tam. Thank you so much, girl, I love you. Kupil mi je kapo. Pač kupil mi je kapo iz Diablo igrice. Jaz sem full hotla to kapo, ampak nisem imela dosti casha, da jo kupim. In pol mi jo je on, so thank you so much. Thank you, honey. I look great in it. Woohoo. In ja, to je to pri. Hvala, da ste gledali ta vlog. Ne vem, koliko cajta bo trajal, da jaz to objavim. Mogoče se vidimo naslednji let, I don't know. In ja, se vidimo naslednjič, ko bom snemala na meji nevidnega. To tudi ne vem, kdaj bo prišel ven. Maybe 2 years, I don't know. Luna out.